wakhalon tuan leba singse si thadok patawat ni apun ba wakhalon da sum lemina ba masangi adina si matam su leitre aro browns da ina sum masi sulu lady ba issue si solution ba gi ya ba matam sta aikoi kamaina to woni ham da aikoi decision si kangrup kanogi ahum thokna loba masange ba ko hojik manipurda leiba si one decision one solution hai bisi daka yam oireba masi kanana pokadage bu aikhoina parja manipur parja miyam ki decision amkhak lominarasi misi solution porna ba ko aduga government manipur su masi solution porna bagi decision amkhak lobiro parja na lori ba decision do chumnagadi government su decision am lobiro aduga masi manipur parja lori ba decision aduga manipur state lori ba decision aduga center su central government su decision am lobiro ba sahi chathar ba irang si solution porna bagi decision am hojik lobiro su athu matamda hoi fo lodri mo su decision am akoi nakoi gi leiriba problem se solution gi di masi koi center na asi daka yam oire na masi nakoi na sakada bani haba decision manipur da khanghan biro manipur state ta adu manipur state na center na harak eba decision do manipur gi makta kai dena ba manipur kanu gi soi dena ba oire di manipur state government decision thu bolo biro aduga pajas loroga solution proxe ba aduga manipur se territorial integrity thugaro manipur se separate piroi haibo haiduna asigi manipur da sahi ahum changna kanguk basengi sinariba hanna tupnariba punama ase solution dinati center na manipur kai haloi manipur separate piroi haibasina mesi solution lakani na lobata agadi yadeba aikhogi pambadi majusuni aduga hojik amaga unabiya da hatnariba punama misi mina thoriba punama su masmai toga lepkada bani have decision dune koina manipur parja myam ngai bese have ngansa masi ke topic asi yamati or is indo puthoi ba topic asi manipur gi toriba hojiki situation sigadi yamna sanaba aduga yam maru oiba aduga masi yamna tangai fadawa topic amani loje adina masi or is TV yimbiba viewers sing haitare punamak masi ngasi topic asida asum attention piraga leiba punamak pu ekoi egi topic gi sum mayamda sum yimbiba punamak pu thagachari masi ekoi yimbi ai manipur sida 2023 May digi thorpada sahi ahum fasil lakrabada hojik phau satharakliba problem masina loisinba naidaba adum loisinagi nai loisinba muhutta hena sum chauthokrakpa aduga kanglup ani khak oirambadagi hoji matham thorokpa manipur sida tholiba issue asida aikhoina yengbi yabasi asumaina ai hambe thumjege maramdi hairiba issue asi kanana karamba manipur government na natragana central government na masigi issue thori ba sahi ahum muk thokpa asida kai wakhan khallaga kai thabak lokhat ba ubra udabra state na ki form asigi da initiative lawdabra duga center na lawdri sina kai gi lawdri ba aduga center na lawdre na state na su hoji phau de initiative plan lawkhat ta ba masi punama asi kai da makda thoibno kai do bugi thopno haiba asigbo urapa tanja asida ekoi manipur da leiriba state government ga central government initiative law dress hi omse masi gi rosin bagi se aduragadi masida khoi yam tai phada ba bu leiriba manipur gi parja gidamakta wangang loi oiriba chen chongliba civil organization singi mathau kai no kai daka oire adi maduga civil organization sing marak asida
लेरिबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह अपुनब ऑर्गेनाइजेशन मैम की लीडर मैम लेरिबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह पब्लिक का अनी मरक्त कई दका ओई कई दौरीगेब सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह लाओ खोई पंगांग पब्लिक सिंह इनब्रा इंदब्रा खंगदब लाउरीब लीडर सिंह खोब पुनमसे मनपुर प्रजा सिंह ज्ञान ताब्रब अदी सूम येंबद ज्ञान तादब मालेब ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक का ऑर्गेनाइजेशन सिंह मरक्त फाउनब ngमदब इशू सिबु यामना ममुत ताना खंगदब हाइतारे लौसिंदब अना सूम उजे मथंगदना सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह अपुनब हाइब लेतब लेरिब सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह मागी अपांब वखलोन मागी ऑर्गेनाइजेशन की वखलोन सूम फोंदोरगा लाव खोंब ले तौरी मागी लोइमक मणिपुर की लाउरी खोंगी पुनमक तौरीब पुनमक इशू बेस तौरगा ngang लोइमक ngangnरेबको अदुबु मखोई सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह हौजिकती अना मसी हाइरिब कईगिनो हाइबबु हौजिकती अदुगा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह मुगा तौरीब मणिपुर की चेन चोंगरीब रिप्रेजेंटेटिव MLA सिंह वखलोनगा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह वखलोन से फाउनब ngमदब सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह लीडर सिंह ngangrib पुनमक असना मणिपुर की रिप्रेजेंट तौरीब मेंबर MLA सिंह अंडरस्टैंडिंग लेदबगुम तौब मा MLA सिंह वखलोना मणिपुर की इशू सॉल्व तौनबगी कई वखलोन पुथोपरासु पुथोक्तब अदुगा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह मखोइगसु चुंगसिनरगा अनि मणिपुर की रिप्रेजेंट ओरिब सिंह सिविल ऑर्गेनाइजेशन की लीडर सिंह मोट से अमत ओइना लेप ngमलक्तब असिगुम्बा अदुगा लेरिब सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह मणिपुर लेरिब पॉलिटिकल पार्टी हाइतारे पॉलिटिकल पार्टी सिंह की लीडर मियामगसु सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह मियाम की इंटरेस्ट लाउइबगा पॉलिटिकल पार्टी लेरिब मणिपुर लेरिब पॉलिटिकल पार्टी सिंह अंडरस्टैंडिंग से लेतब अदुगा लेरिब पुनमक असिदा असुम येंबम मतमदा मसी मचोय तारब सिंह मधुनने हुजिक चाही अहुम चंगरफाव लोइसिनबगी आबगी लोमदा चंगसिलक्तबसे अदुना अइखोइना पामलिबदी हौजिक याम दरकार ओइरिबदी मणिपुर असिदा हाइरिब सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह क्या लेगे मणिपुर ख पमानबो अतोप ऑर्गेनाइजेशन अमर लाउबा एजिटेशन अमर लाउथोकपा अमनसु अमुगा एजिटेशन अमर लाउथोकपा अमनसु ओपिनियन तुंगान पीबा अमनसु तुंगान पीबा मागी तुंगान पीबा मा ऑर्गेनाइजेशन लेरबनिना मागी अपांबा मागी ngangiba sakliba लीडर सिंह ओपिनियन जे सुपी लेरे तुंगान अदु मुहुत्ता सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंह की खोलाउसी अमत ऑर्गेनाइजेशन तुंगान ओइसनु इशू बेस ओइना येंबो मतंदा मणिपुर की असि सही ओम चंगपा इशू सिदा लेरिबा प्रजा मियामना वारबा तंजा मख मणिपुर कायगद्रा कायरोइद्रा मणिपुर सिबु कमायना मिसी मिना थोलिबा पुनमक असिगी सोप तोबि यानबा पीस प्रोपि यानबा हाइबि मतंग सेदि अमक खोलाव अमखक लामिनबा खोफम अमखक खोंफम जो अमखक लेमिनबा अम चंगेबको नतबिदा ऑर्गेनाइजेशन अमा लावनी माग खो माग स्टैंड तुंगान लेखरे अमन ले अदुना चलोसी हुजिति यामना मणिपुर की प्रजा मियाम जी वारे अदुना मरोना इहान हमदा अतै हाइदिंगैदा पॉलिटिकल पार्टी सिंग हाइदिंगैदा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग की मथौसे अखोइ लेरिबो पुनमक से स्टेट अमखक लाउसु लामिनसेबा अमखक अदो खोंफम जो अमखक लेमिनसेबा मसिनत्रदि अखोइ मीन खुदोंग साब लौ लेरेबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नसु अदो अखोइ मणिपुर थुगाइगेना होनरिबा कांगनुक नसु अखोइ के मानदबगी
खुदों चाब लौरगा असुमाइना तौरिबस पुनमक्सिबु थेंगनसे हारगदि अखोई खोंफम अमक लेटमिनरबा अखोई स्टेप अमक लौसी अदुगा अखोई पीस पोक यानबगिदमक्ता सोल्यूशन पोक यानबगिदमक्ता अखोई लिंगजेन मानब मसंगनेबा लिंगजेन मानब हाइबिस कैनोबो पुन्ना सोल्यूशन अमक पोक यानबगिदमक्ता लेटमिनबा मसंगद्रा अदुदी सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग लेदिबा मणिपुर होजिक लौरिबा इशू द एनी प्रजा सिंग सिबु होइरगा पुरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिगी खोंफम अमत द लाउमिनसेबा एग्जांपल मणिपुर द कोकोमी न लावगसु अमक यूसीएम हाइ लेसु अमुको हायगसु एनी कोई ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन सिंग लेरगसु असिगबा ऑर्गेनाइजेशन अचौबा सिंगसे मागी अमुकोगी आइडियोलॉजी दो थादोक पतावनी अदुगा कोकोमी का आइडियोलॉजी थादोक्सी अदुगा यूसीएम की आइडियोलॉजी थादोक्सी अखोई प्रमाणबो अखोई जेलेंगरोंग यूनाइटेड कम्युनिटी की वखलुन थादोक्सी अतोप मणिपुर नुसीजबो ऑर्गेनाइजेशन सिंग तोमान तोमान बेलेलिबा पुनमक्से मागी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी दो माकन थादोक्सेबा सोल्यूशन पुरकनबगी रोमदा अमखक स्टेल अमखक लोमिनसेबा नखोने लाओसो सिमाइ लाओरो नखोने लाओसो सिमाइ लाओरो नखोने संसिसु सिमाइ संसिलोबा अमखक तौसेबा मधु मानब खोलाओ अमखक पीबा मतम खक्तदा अखोइगी तौरिबा इशूजी सोल्यूशन अमा लाकने खल्ले नत्रबदी मागी तुआन तुआन चलनी अदुना मधु लेपम हेक मधुगी खोलाओसो लामिनरबा स्टेल लामिनरबा अदु मतमदा कमाने खोइ हाइनी हाइबा प्रजा की इंटरेस्ट लेरिबा मणिपुर की सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग लौरिबा डिसीजन मणिपुर प्रजा मयामसु इनमे ताबनी कईदोत इंगदुइनो मणिपुर पीस लाक्नबा मणिपुर सेट तोनबा मणिपुर इंग तपन पुरकनबा अदुगा मिहात मिपुल लेरिबा पुनमक लेपहनबा अदुगा यिकनबा अमबु थेंगनगे हागदि यूनिटी दका ओयबा यूनिटी दका ओय यूनिटी बुलेखदी एनी सोल्यूशन लापम तमदा मसी यूनिटी अदुना ngongneba aduna masida akhoi ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मथौदी मधु तौबा मसंगरे मधु हेक लौबा ngamlaba प्रजा सिंगसु मधु मतुंग इलकनी अदुदा फर्स्ट स्टेप नेसना सेकंड स्टेप तना पॉलिटिकल पार्टी सिंग होजि तोंगा लेरिबा मयाम से मसिसु यूनिटी मदका ओयबा मणिपुर की इंटरेस्ट खत लौमिनबा हौजिक नेशनल पार्टी है बीजेपी कांग्रेस लेरे अदो अतोप तोपा जेडीयू सो कैसु लेरी एन मणिपुर एनपीपी गुबा लेरी मणिपुर पॉलिटिकल पार्टी है ना सखंगबा ऑर्गेनाइजेशन पुरमक्सु डिसीजन अमखक लौबियु अदुगा नखोइगी पॉलिटिकल पार्टी सिंग अपाम वखलोन जो अमखक लाउमिनसी स्टेप तो अमखक लौमिनसी मधु मतमदा प्रजा की अपाम बदिदा नखोइसु लौबियोबा होजिक की सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगला लौबा डिसीजन अदुदा सपोर्ट तौबा मस्तंगे मानबा मस्तंगेबा मधु लौबा स्टेप अदुदा अदुगा अहुम सुबदना कमाइन तौनेबो लेरिबा मणिपुर की रिप्रेजेंटेटिव ओरिबा एमएलए सिंगी वखलोन जि कैनोबा सही अहुम चंगरप फाव नखोइगी चप चाबा क्लियर कट ओइबा मणिपुर के दमकता मसी तौदब यादे मिसी मिना थोड़ी बसी लेफन बताबनी नुक्सी चानदना कंगलुक कंगलुक थोड़ीबा इरांग असिसु मसीदा कोई मसी हारगा कोई लेमिनरगा मसी लोइसिम ताबनी हेबा रीसन होजिक फो लौदी से कैगनो अदुगा लेरिबा सिचुएशन असिदा एमएलए रिप्रेजेंटेटिव ओरिबा ओपोजिशन लोलिंग वानते मसीदे अदुगा लोमिन बताबनी 60 एमएलए लोमिन बताबनी अदुना मधुगी दिसा लोबंगम दरगा मियामदा ओइदबा तवा लावबुन कानरोय असेमदि मणिपुर दा होजिल लेरिबा सिचुएशन असिदा पॉलिटिकल पार्टी की तुआनब मोट पीबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन की तुआनब मोट पीबा पब्लिक सिंग की ओपिनियन तुआन पीबा मसी ओइरगदि अखोइगी लेरिबा सही अहुम मुक संगसलकपा इशू मणिपुर लेरिबा सिदि एदि लोइबा ngomgada mande na lowi मधुदा ख्वाइले अमुगा लुबरी मणिपुर की दमकता लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन म्याम सिना अखोई मणिपुर स्काई हनबियारोय मणिपुर इंग तप पुरकदबनी मिसी मिना लेबियारोय लाव खोंब कन्न तोरकान सिदा म्याम थोय
yam thoi mi yam thoi adu last da kamai towi khoi manipur gi satnabi am kak lai lu silaba punna lawam bado hari representative sing manipur gi representative mi law do ba ma kendra gi emele ni ma kendra gi representative ni hai bo mo sangsin na rapom tamadi mayam pun je bi ngam nak te ba masi ngam nak te ba maduna ngam nak te ba tar gi madu ngam han da tar di manipur da ujil li ba solution se lakhiro ya ba kendra ki representative singsna ma gi MLA ki interest de khakta muga political lomdam yechil laga miyam la su phatte had hayure MLA ma phatte e ko modu ki kendra punumak na haiba lauri bo miyam gi interest de lauri bo punumak ki against the thore adu gi kam hai ne koi manipur gi de bot let min na duino kendra ki interest la karning made gi kendra ki MLA karning made gi manipur de mi simna sum sil le si pam na brava manipur si kai pam na brava aduna masi punamak asigi koi kendra level de le liba koi gi ma gi representative nungsi jari ba voter sing praja sing su manipur gi da important lobio ya nam bada aduga solution si koi phelang da khangsi masigi maroi badi hoje ena hamrang lo thamjaning badi hoje ekoina tawdu isidi maroi badi ekoi government party basing representative sinsiga civil organization sinsiga punna famina daga nakoina si lawro ekoi si tawroge nakoi step masi lawro ekoi step masi lawroge aduna masi kholaw lawbom lawmina bom tam hakda solution lakani center da nga asu koi manaraga di si leire hana ekoi manabadu yeng liba male baidi center na hojik se MLA singsiga praja siga civil organization singsiga suma manat leili se moi manar akan khakada center na o nakoi na smai tawba matamda ekoi yeng libani habido important aduna masida tawribani aduna masi center na misang sappa manba aduga manipur thugai da bagi de bakta tawsilakpa kanglup amana tawrakpa sibu thengna gya gidi tangai fadena hai hoji hariba khola makalaw minaba state makalaw minaba unity amak leiraga unity aduna kai dogni ekoi ga pamba solution do purakpa solution puragadi ekoi gi enemy bu ekoi defeat to bu ngani habse aha maraw do thamjige yam pajabo fun thambe ke brown si do jana thambi mari chun ofun thambi yam noijari makhata ba akoi huji ojana sun sai thambi ki ba manipur do huji leiri ba phibam se ohelakna bona boda kanagumba achouba khut ama yaurabra haibu wang sinoja sibji manipur da thuli bu manipur maset ta na kahen beyana na ba manipur da leiri ba tongan proof singi marakta hu kamsin bagi mong ama leiri ba sida kanagumba kangku kharana khujin thawang thawoina na sillaga manipur da sigu phibam se ohelabra haiduni kamai yembe mangancha asida koi ni yim ya se hoje hariba aduda manipur da hui leiriba situation sigi irang marak asida koi yengmi aba hojiki koi marakta haitai ko enemy ma habsti leire manipur bo thugaining bagi kangpu amadi leire masi miyam punamak na khangi mit ubang amam singyu ubang ame khandaba ngam singsu ma khalna leire aduga ngang bhaiba miyam su ngam ju tare punamak adubu masi marakta koina kaigidam masi manipur da separate oina pamba group ama leirak pasi kaigidamakta leirakpano leini si kanano identify ma daka oidra aduragadi khoi leiriba manipur sida kai kana kam jati lege naga kuki marakta aina appeal tawjaning badi kuki haraga ekhoina ubiya ba kuki singdaina appeal tawjaning badi hojik changsilak liba manipur da separate pamliba masi singsi da ekhoi hana manipur da independent phangdri mamang da gi eliminar pa kuki sing khlei ko kongsai hens ko ba adugumba group ama khak leijari makhoi adu na leriba
कुकी सिंधुबुदी एकोई मणिपुरी चप चाबा हाना नुसी चनन लेबिदो एदि दुम लेरी न खल्ली हौजिक लेरिबा मणिपुर दा थुगाइना बो होना मयाम सिबु ngathoknaba honabada makhoi yum mathau daka oeba brahmis brahmarum ni sangsilakpa foreigner miyamna sangsilaga manipur thu aina honaba matam sida hairiba hanar leramba kuki sing ko thadau haiba kongsai haiba asi singsi han leramba manipur gi dumak leramba manipur da koi amat oina leminarimba kuki singi mathau su yam daka oeba makhoi su कोन चंगरप सिंगसि फॉरेनर सिंगसिबु अमसि फॉरेनर नि मखोइने तौरिबनि हाइबा ngamba मचंगनेबा मदु हाइन निंगेबा मदु हाइन बगि दमक्ता अखोइ सिनबा मचंगेबा अदुना अखोइ मदु कई दमक्ता मसि हाइदौनबो अखोइ मणिपुर सिदा यूनिटी अमख पुन्ना हिंगमिनबा मतमसिदा हाइबा नागा हाइबा कुकी हाइबा अदुगा मैतै हाइबा पांगन हाइबा अमख मरुइना मसी सिंगी यूनिटी से अखोइ पुरप ngамरब्रा यस मसी दका ओइरा ओएबको पांगनगा मैतै मरक्ता खेनबा क्या लेरगसु मणिपुर गी दमक्तदी यूनिटी अमा दका ओएबा मणिपुर गी फ्यूचर गी अदुगा मज हाइबा सही अहुम चंगरप इरांग सिगु रुसिनबगी दमक्ता पांगनगा मैतै मरक्ता डिफरेंस क्या लेरमिया मागी तुंगा इंडिविजुअल ओइसनु हा ग्रुप की ओइसनु लेरमिया मदुम यामदो ngaktang thamlaga मणिपुर से कन्होद यादे है वखंदा मानवा मक संगेबको अदुदी मसी मानवा जुकना माना हिंगिदोरि नो आइबम तुमता लेरिबा सि मजा तिगी ओइबा लीडर सिंह मियाम गी मक लेबिबा मैतै गी पंगन गी इंटरेस्ट लेरिबा मियाम से मसी यूनिटी म पोप संगे अनि सुबदना कुकी गा नागा का सु डिफरेंस ओपिनियन खले रबिया मागी इंटरेस्ट ता कुकी गी इंटरेस्ट ता नागा गी इंटरेस्ट ता मसी येंबदगी अनि मक डिफरेंस खले रबसु यायबा अदुसु नागा गी सु नागा लेजरसनु कुकी लेजरसनु अदुबु पुन्ना हिंगमिनबगी मरमना पुन्ना तामिनबा मरमना मणिपुर स्टेट से लेमिनबा मरमना मणिपुर की प्रॉब्लम लाप मतमदा होजिक लेरिबा मिसी मिना थोकिबा पुनमक की इंटरेस्ट दा अदुगा मणिपुर कायनबगी सिलेक्ट मतमदा अखोइ ngakमिनबा मसी मतमदा अखोइ यूनिटी अमक लेरगा पुन्ना लेमिनरगा खोंफम लेमिनरगा हारिबा नागा कुकी सु तोबा संगे कुकी मरत डिफरेंस असा हैबिदो 1960 ममांगा लाखिबो म्याम हाइतारे मदु म्याम दुगा अखोइगा मानब मसंगेबा अदुगा मजी मानब मतमसिदा हादिबा मेजर कम्युनिटी मरी से मसी सुमुगा अखोइ यूनाइट तो मसंगेबा मसी यूनाइट तो कनान सिंदुइनो कनान सिंदुइनो कुकीगा नागागी अनन बगी कनान सिंदुइनो मेतेगा पंगंगी अनन बकन कनान सिंदुइनो लीडरशिप म्याम सिन सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर म्याम असी सिंगसिगा पॉलिटिशियन दे लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग लेरिबा मजाक की रिप्रेजेंटेटिव ना लाउजरिबा पुनमा मसी की मथौ याम साउ रेबा मखोइ असी फाउ यूनाइट तो बंगम दरदी अखोइ कमायना मणिपुर सिबु कन मंगम गुदेगेबा मणिपुर से इंग तकना लेबगी स्टेट अमो ओहिनबगी ngambagi chance याम लापथोख्रेबा अदुना मसी ngамसी हरगदी पुनमक एनिमी अमो थेंगनबगी दमक्ता तंगाइ फद्रेबा जाति मरी से अखोइ यूनाइट तो बम संगेबा कई गेसु नंगी इंडिविजुअल ग्रुप की तोखोख्रोबा हौजिकती अखोइ पुन्ना लेमिनरगा हाइरिबा सुरसे चंगसिलक्लिबा एनिमी दो आइडेंटिफाई तोथोरगा मदुगी चप चाप थेंगनाबगी कोई पोजिशन अमा लौमिनबा चंगी मदुदा मसी सुमाइना लाप मतमसिदा हाइना सुम हाइजनबदी गवर्नमेंट की पॉलिसी दसु कोइना येमुयाइको गवर्नमेंट की पॉलिसी है हौजिक लेरिबा चखिबना गवर्नमेंट चखरे अदुबु हौजिक लाक्लिबा लेरिबा प्रेजेंट गवर्नमेंट युमनाम खेमचाना लीड तौरगा लेरिबा गवर्नमेंट असिगी मवोंग माना तौथोकदबा गवर्नमेंट की डिसीजन लौरिबा डिसीजन माना ngangiba mayam bu nuksi sanana punna lehinningbagi wakhalo leiriba cheliba थमोई दे लेबे ले तो तुंगामनी अमरमदा
ngang đi ba ngang là cái gì mà tu ngang đi mà tu gì đó ai khơi lết mình là cái mà tông khra solution prop bia bra hai bị yieng ba su da ka oye ba mà làm gì ai na hai ba mà làm gì sahi là ba su da khơi gian na dre ba social worker sing na su social organization su ngam dre politician sing atai ni su ngam dre paja na su ngam dre hai ba pun na nung si channel le bina sin na to hona bom tum ngam dre ba adu cái gì ngam dre bri na ngam dre ma yam si na sum ngak na ngang le di ya ro adu cái gì government gi hona ri ba asi su mong sa sa mak pi ra ga man mon de back to ra ga support to ra ga civil organization sing su defense opinion le te bi da government de akang ekoi na ngam dre na government de ekoi gi idea mi han pi sil la ga na khoi na government na si to pack pi ro ekoi pajamian na back to ge ha ba decision su da ka oi re e bu matam che abna ta di yaro ba government bu su against to ba government su parja ge against to ba government na su muga kana ge to thoro khuding da parja gi apam ba satra ba parja government parja na su government gi afaba pu tho asu madu ge against lai bi ta ba ni hai lai ra ga di group gi लेरगदी मधुदा ला पतारगदी अखोई हाइबो प्रॉब्लम ची सॉल्यूशन ला लोय हेबसेदी थमनिंगी मरमदी मसी सॉल्यूशन लाकदबदा असाई हाइबदो कंगलुप पीस वर्क निंदबा पॉलिटिकल एडवांटेज लौना बगी दमकता मसीदा होनफम थोकतेन लवेबको अमना ओइरे अजुदा लिंजे मानबा मचंगेबा मागी लीडरशिप को सपोर्ट तोनिंग सु मणिपुर की इंटरेस्ट तौबु ताबने ai na hiding politician mi hamchu hoji yumnam khemchana simse oire oiriba asida nangi individual political party tunga oijasu aduga emere sing ju tunga na ba ki opinion reijasu manipur interest da punsil lo habne aduna tade hoji ngangli ba sakli ba punok se ma gi khoi gi apam ba da khakta ngangba apam gi wakhalon da khak satpa nana hoji तोंगबीदा थोपा इशू सिदा एखोय मसेन सु डिफरेंस ओपिनियन पीसिनी मसिन माली मानदे तौरंगदा मानदे तौरंब माली असिना ngangi ba punama sigi masi kaiginabu eko lingje leitawineba wakhalon se twa thoise ko lingje leiten tapneba adodi politician marakti politics ki oramshi ai hari aduga atopana chin hairi arambado su pulap lemina ba chumba su chumde ngangmin ba dudi yadeba achumba ba mar legini ajuda ko lemina seba pajan chumla gi government support to biro government na afaba khongthang la adi paja support to bam change aduna hojikti aigi oina chapada yet yauri ni oina chapada yechu yauri ni aduna मधु खोंगचत तो वही दका ओएबा पीस लाकना बि नोक्ता अजुना खोई लास्ट दा इन अपील तो जनिंगबदी अखोई कई के ओरगसु हौजी थोरिबा अखोई सिदा वांगांग मुसी याम लुरबनी को वांगांग मुसी याम लुरबनी अखोई येंगसी हुजी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसाना इनफान टू सिलचर जेरी सिलचर चलेको नेशनल हाईवे दा सब मतमदा मियाम के कमेंट पियो मीडिया जो पी ऐया ngangan ningdi मरमदी मियाम जो मोट पी कम कई हाइगेबो अस युमनाम खेमचाना हाना सिमिसर सत्प ngamdabdo मादि सकरे का कुकी खुलालग सकरे कईगिनोबा कुकी खुलान कुकी सिंसु मणिपुर ने कुकी सु मणिपुर नत्रो कुकी बु पल्लिसि कईगिनोबा इम्फाल टू सिलचर इम्फाल टू जेरी चखे कई दमक चखिबा पीस पोर्टनबगी दमक चखिबा मदु याम फै हैन हाइबियोबा चप्पा ngamdabdo matam amagi government chappa ngamdabdo matam amagi chief minister chappa ngamdabdo hojiki chief minister chatle ha kuki si khun si phau chakre adi masi wa haiduna tapudi ai khoiding nungsina bo watliba achumbo khongthang la police cooperation pi bangamdriba bo par tasu how sakiba honorable chief sana mayam gi awabu uraga peace work na bidamakta jati bijati khaidena unana bagi damakta sakiba khongthang ni ana mayam chauga piyo
discredit over wang bi gunova aduga mugalere handak su church kanada snap ti chat in farm to snap chat le kai salino purpose do magi inauguration gi mak kai inauguration gamba foundation gamba gi sakre adu press media sing ju aduga public sing ju comment pi da honorable sim Mr. Yamnam Khemchana Senapati da ha development gi damakta inauguration kanduga sokhe khongthang gi damakta adug inauguration gi damakta masi fan to Senapati sakre heavy over kang popi la ga sakre kang popi mo atopa state la ba wangang dura separate mo le ba adu mi amabu particular na po kano thamoi da thin media ri ba madul tapadi manipur peace work hero ba madu hairoi da bani kampopi si bo manipur na tai di habi ai ka ona Yamnam Khemchana Dimapur Nagaland la laga dima kanada Guwahati sakre yes okay yai adu kampopi la laga hai kampopi kana no yam noi se uza to asigumba leiri aduna masigumba punamak se ko yenga ngangchi aduga masigumba punamak se gi wakhalonda akho aphabrum da positive de wangang na rasi haba ai di haja ningi se hi ahungi solution process de positive way da comment piner si last da government bu superjana yenga aphabrum bi changsi lagadi me am population pira matom khre yenga si haba haja yam noi se yam zaba ko sai se na su thambi khibai ko United Manipur aduga idea of Manipur sagat pada ko indigenous people sing he namthabi bagi mong amasu uri aduga matau karamna United Manipur semgadori haibus kamai yem United Manipur hai si pun hingminaba matamda United Manipur haiba aduga akoi idea of Manipur haiba si akoi Manipur da leriba tungan ba group sing aduga tribe sing masi akoi Manipur si aigi state amani ko haiba wakharunda ihan hamada leiminna masang yes aduga masi leirama matam khaktada masi aigi Manipur si aigi niko haiba leiminna leiriba jati sing aduna tungan oirasu khaliba aduga he khalabada Manipur leimina tungan su nungsi sanan leigane bako masi nungsi sanaraba matam khaktada idea Manipur leigane aduna masi koina mana akoi Manipur si sida leriba kamhaina amatta oiba wakhalon leiraba matam khaktada isha gi leijaraga su isha gi si ayam ba thadok patabani aigi jati gi aigi khungi aigi lamgi aigi district gi aigi haurakpham haiba makhak masida koi punna hominna rekpa jati punna makki leiminabsi koi imung makhak da leirabni Manipur hai state sida already koi imung makhak leiminaba mayam si lingjem manab sangdra adu lingjem manam matam khak da idea Manipur leini adu masida koi yamna san ngangne da ka oide adu magi wakhalon tungan leiba singse si thadok patabani apun ba wakhalon da sum leimina ba masangi aduna si matam su leitre aro browns da ina sum masi sur leiba issue si solution bagi ya ba matam sta aikoi kamaina to woni hamnam da aikoi decision si kangrup kanogi ahum thokna loba masange bako hojik Manipur da leiba si one decision one solution haiba si daka yam oireba masi kanana pokadage bu aikoina parja Manipur parja miyam ki decision amkhak lominarasi misi solution prona ba ko aduga government Manipur nasu masi solution prona bagi decision amkhak lobiro parja na lori ba decision do chumnaga di government su decision amkhak lobiro aduga masi Manipur parja lori ba decision aduga Manipur state lori ba decision aduga center su central government su decision amkhak lobiro ba sahi chathar lori ba irang si solution prona bagi decision amma hojik lobiro su athu matamda hoi fo lodri mo su decision amkhak akoi
नखोगी लेरिबा प्रॉब्लम से सॉल्यूशन गिदी मसी कोई सेंटर ना असी दका याम ओरे ना मसी नखोई ना सकदबनी हबा डिसीजन मणिपुर दा खंगहन बिराओ मणिपुर स्टेट ता अदो मणिपुर स्टेट ना सेंटर ना हारकलेबा डिसीजन अदो मणिपुर गी दमक्ता कायदनबा मणिपुर कनगी सोयदनबा ओरगदी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन थुब लोबिरो अदुगा प्रजास लोरगा सॉल्यूशन प्रोक्सेबको अदुगा मणिपुर से टेरिटरी इंटीग्रिटी थुगारो मणिपुर से सेपरेट पीरोय हाइबो हैदुना असिगी मणिपुर सही अहुम चंगना कांगुक मसेंगी सिनरिबा हन्ना तुकनरिबा पुनमा असे सॉल्यूशन दि नत्ति सेंटर ना मणिपुर काय हलोय मणिपुर सेपरेट पीरोय हाइबसिना मसि सॉल्यूशन लाकनेना लौब तागदी यादेबा अखोगी पामबदी मजुसुनी अदुगा हौजिक अमगा उनबियादा हत्नरिबा पुनमा मिसी मिना थोरिबा पुनमक्सु मसमान तोगा लेपकदबनी है डिसीजन दुने कोइना मणिपुर प्रजा म्याम नांगारिबसे है थमजगी ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ